กันถาดท่าน Hello คุยตะบัง Guys, Xerox ball num ông lẻ lai à lì lên computer wang ai nè cái ball sa thiếu thế scholarship Ban กัน lẻ ถาดท่านกันถาดท่าน scholarship hiền lang pan card hiền lang Aadhaar card cáp nó mò rồi xiềng lai muốn ăn là nó sút thế tu yang hi cái ball đó chỉ lai à hiคุยตะบังnó tông nó mông ai khả năng lẹ lai là he thì lo lòng đi cái sim chỉ bảo là photo frame hong sim lin ra là ball he mai lai ai nung thì lâm pi bằng ta hiềnคุยตะบัง scholarship in chairs Lampi kala kuy teman nung kibat pak dia lah ya. Mana lang apa ko? Scholar in charge eh. hai Lang apa hen ni pa? ahoy mo pa athao pa Afu pa. ke bang pa Teman lah tilka lang kap do na lain kete. Jihi banner. Mo lên phai main road kom ta he. Mo lên phai main road kom ta hin. Cuman cha nan bol ti thi वे lai nung ngọ lẹ. Lắm sa chak ta he. Lắm sa chak ta nó bol ti thi he. Văn mò bó na kì mà chi ai nè pa. Mai nó kêu pi thi đan nan he. Chỉ là he mà he bó na ngan si. Sumi ra kai. itu tu mau upload kan Pato, non pato. Di mana farmasi yang ngomen? Di laya hi adam mo anasa yang laya hi farmasi an kita jat sih. Di mana mahin BP ho yang acek hin juga capang adam mo ngabet ya tu koi tabang kita nom sa canon kita sa ti di mana mah lai mo lim phai lam sa ta hin maung he ya cho maung he đâu cái phim tạm như hiền như trên do phô xiên quay từ bằng lai muốn nói hết đầu hoa này cái lại như thế hết rồi cần chế nó mình tiến chế làm sợ tả hay hết mình dập sống cái thế mà khi chỉ lại tả hết chỉ làm làm gì com tả hay Xerox ball nào mà mình Xerox cái ball lên theo hiến từ ban pan dukan ng amin dahil mo na lắm sa tayo kuy tabang ơi hung zone vin nó đâm nó ding lệ nói là ding zone vin कुछ बोलना चाहते हो थोड़ा तो कुछ तो बोलिए नहीं जो आपके कस्टमर लोग आएगा तब उनको यहाँ पर आइए हम बीपी भी चेक करता है वैसा अगर बोलना चाहते हो तो आपको भी बोलना चाहिए ना chỉ chapang ho lâu hết chapang lâu sung hát na lâu chỉ là ngang của rát quay hết chỉ mai là ngày in ini adi yang cari nggak tahu sih. Kalau itu bang Abe nom do sen live subscribe nên nó bol video mình cũng kiếm về. Nha, có tiếng là mong phao mình lên.